Ka KVK Giant Hills ne depan man koi sikai ya ki pai warep wo khurun ki urep dewa pen emkam daki sebo atan rewa yo anak ram au hajar jer ki thau hajarong kathong wo pendu ye rukom rep sebo adawai we dewa le kam ni suk harok ki pai ba uyo sebo ya gani ke yalang pan siau thu pai ba watip kam ka outscaling of natural farming depan man ha community hall kolum cermang mi mentudu wada emlang naduk ki saheb kachnat agriculture horticulture ki pai warep wa kiwi de lang wo MB Tongper additional deputy commissioner of West Giant Hill district kamo Kwangsan hakia lang wa pelai da umeban pikir kharbuli farm manager KVK the yo iklam ya khamat naka El Chalam senior scientist and head KVK Giant Hills wa irwai pediang boram na kiwarep kumukhala UMB Tongper hawa ye kelam kam Kwangsan ongu kat nang lai ki por kisnem ki bru nang bon ki we iru kom rep de wa pen emkam dagi sebo adawai nang pensi ko yakaram au ki ki bam ki di kala er warin mensin ka perthai le danang nang ko he wadak ta ko le yakapatany wawan kamte de wa kharun biang cheiru kom rep ten re dagi sebo wa em hakaram au de lang i ai yong kimran daw yo bon bha i mentoy na jrong wasuk uyo sebo duna ipelut we ye le open mi rap bon ki mar warem nei te ya rap ko le open ne i khoj hakaram au we yo nong ki warem yuluti haro walang ba kani ka pen sngau thu ki pai warem daw che chu ki rap ha he ya to we i rep dak sebo tenre na mo ka natural farming hagani ka sngi de pengkup buram le ya ki katu kat ningut ki warep wada job he kam rep yong ki lang ba i yo ya rap nakichnat kre kam wa pher Ite daw kasamo na KVK mudiji wanra company program upasnya upi wa uman le kam ganja titi bi wa uman upne tene uman upi uika di yang ke company yang ke tax bo iwukta ay kamariam hadin niga inauguration sipet daw emle ketika biro tika bi daw wika bi Jepang kita hukum demi yang kita sport ini kita dawai kita yang kabam gadi kita tahu program Jepang ini national farming jadi mana kawin nak thong yang kasorka untuk ditang habo India Andre habo kawi kepercayaan woro untuk dalai por nabi kesmi wa kakoi kakia kata ke ekosistem ini kata hukum ya balance kata hukum ya in unongrat ko kamarion ini unongrat webam bende laki kita tahu awrok mi perthai nakwa no ki upengelang dene ukur kunyi keman warat uki to urat uki diom kata ko ya gamet kepat dene yang tin ko tukia yogi kesorkar malos nang kwa ko kawa R% ni thawra yang itu pengelai di cara natural farming. Wiele itu mana yang pendunai itu hukum ekspor dan yang pendunai itu hukum penem kami yang ekspor yang mau ekspor chemical. Bonse cuma pendorong orang ekspor sorka. Penceluri keman ugai dengan ekspor woyo nakper woyo niki merak wajnai hajung. Waduna gani gapi wakta ibami di akupamri Ibrahim itu pergi nambun hari ya kata leda mang kasdem nambun beliau nebsar lu ini beliau dan projek ba kasapoi paspobian projek profesional ini nya aibam lu ini beliau kalau aibam ini beri baik malah patai mana pesticides, fertilizer. Kini kalau penjeboi, mereka kata. Kau jebot, ngimbang jebot. Kalian dengan mesin jebot, kepertiru, kan angkut, yang ke global warming, hendak antara angkut keperti, ini berapa keperti. Begini kata ini gawe bansuan. Unongret udah belum kanton hanya perintah. Makanya unongret yang upri ingat Jepang dalam kerja. Jadi kita orang kaya, jadi kita tinggal ini masih siapa kata natural farming.
Kita mentuai maupun mana yang natural farming. Kalau orang kena pilih kemarin, kita ni kita lihat research, kita apa, sebuah siekar, begitu hitung. Dan kita lihat di pesticide, fertilizer, kita ini ajar kita siekar menpuni, YouTube juga. Dapat kan natural farming, kita tahu pasang sepak kita. Namun di penangkam dah sebuah benang tuhi. Kemudian berat dengan itu kan, kacakai, pium, lut ekstra, namun. Kemudian kawai kapende kemarin, kalau kawan lah jadi kuat jadi susah, harga juga perlu kawan lah yang di sini orang, jono ber. Nomor berapa penjat, kecini berpunjuk. Dah ini studi tidak lek, kalau kecini kamu nak, kalau punjuk, kalau kamu tu fertilizer tu dalam habis siapa tinggi 4 kilo dah bila dah ni kan natural farming tu tinggi 4 kilo ni tambah kan input juga macam budak jadi macam ni yang 4 kilo kedua apa ni kan natural farming dengan ni kan ni pun SSG ni guru bahan aktiviti yang involve di self group belah penyat di Mekah, bah penyusun hanya mereka natural farming. Aktiviti kini kawai nak di institution, kawan bah orang kerja yang ke ibu tidak secara di sini, but piu nomor ini. Dengan nombor bang yo yang nikalan, bang yo jik pensai kamera yang mereka natural farming. Di tahun ini Aku bisa sistem, tak mengayo adalah dalam yang ni. Kita kedua ni punya ngap yang ni training. Bagaimana cara ni kita cek para kawai, kan sedang mereka soal biru, bang menolong kita natural farming.